Gasina madambili banu ranzauri zi hadisi banu imakatifu wanao yanu sijumtsahani wanama ikao msamjiabo msani partage directain mada ya handani ikao ngarjoi hadisi banu riwono lechezo boneso lafanyishi hauskwa leo harimwa le jumba la mahakama homzi wa hiftuhumilwa yaukande yauwa imwananyasi Aiman Fahad Somani mada ya pili ngarjo huja ritaraja mumbabi imadhomana ikao warwaye daraki ya heze krim ikao zifanyishi harangu 2016 ngarjo zenda hanzima riwonese imadhomana wao warwao zedaraki zarangu 2016 ujohondaba kwezi watukufu imada ya handani dele chezo boneso la onesiwa imakatirulo nao yanu harimwa le jumba la mahakama holiho letuhumlo ukande yaro ahitswa imwananyasi Fahad habaliwa huja harimwa le jumba la mahakama hadzihwa ze surwaya hatilwa kagul nguonzidu habehwa harimwa ejuji wa matafiti omroho ifanyishi enamna yowiyo hato mwiso hanyamiziwa shehitwa oya kauroha ili batike mru hamrambuwa basurwa yetu kawyonsi garanzauri onese mbabizi hatwari ziliyo hatwari ya handani dokaya ngasina takriban rangunde mwezi 20 mweja imwananyasi Fahad yaralo hitwa tuhuma zinji zitolwa bonze mafoto ya wanadamu yatolwa bonze wasabishiwa ya ukaya wondo mwini uwa Fahad ama habahati yundri haka wanadamu ikawa watuhumlwa watolwa mapicha maili tindao ngabwe mumjana washimtsanga juu ya dimani ikao hata ngeuhao abo yuone soka wanadamu ikao wakazi wandabu au watuhumlwa vatsina mba sababu itsoka uyonzi ilon lodanzi la handani serikali wa kauladhimu wa maruge warenti kwa na ujobzi hai mwanadamu woi mwanadamu woi leungu dziwa zabari hinri scenario iliyobanu scenario hinri hukangari aminio ya ukainu scenario ndibiti wa obo haribanu hukarangu juzi garishia ubamvi ngwamba ukaya unumpango ika upangiwa ne opposition Fahad yaralo hitwa ili enti idestabilizewa yalatima kaulu yala humbinguni yasi hajau yala makaulu ikau yapangwa yanikiwa wanadamu ili wabeze wayatekeleze hele jungula ndrabo lipangi wao lijeli dhulumu wanadamu maana leo hindrini harimwa ufujari pia wabira harmwa yentira ngu 2016 leo handa jemwiti ya serikali ya Asmani Azali yakauve hamhono watanga harimwa ze krimu ikao pia zifanyishi ilo suala la ladhimu wanadamu wajiuzise emana leo hindri namna jileo wajau ya ukaletanga linuli jiri leo wanadamu wanu wanjia huzuni ngwatsahau tartibu ya ubira ili ya utsahawa hujuru wanadamu ikao ngoma innocent yode mana riyamba ukangarijwa ukangaba piho ujungu ngaba piho ujungu
lau tsaha lidhulumu wanadamu wanda jina. Leo ngarji uzisao maana wakati ya solar ya tsudziwa hili shaya benulo ngabo complot zinji zipangi wao aukaja natika udunga interview afanyiwa ni Shamsudini Tamu yafanyiwa ni Idris waone sokaya linu jungu la piwa ne opposition na ungo apangao jungu la sayatse na bajiri kafa maudu mfomonti maana ya maudu mfomonti hindi dabo ya kama maudu mfomonti nga pafanyishi hao Manif Pacific harmo mjomroni wa ulaani shetendo shinu. Donc leo mastajabu madziro ya haja hata ula procureur Junaidi haroha kablia harengele garila henza vatsina urongowa na mwone tofauti ya wanduwanu ili mwangalie ndondondo zipangi wao na reshelenga sina takriban mwezi kaujati mwezi boundary hawana nyasi wa ili wanzuani wahafa harmai nyumba ya hao moroni bahi même pas 2 minutes wai procureur wai Junaidi haonesoka wanadamu wala wafu haulevi hamaji vinyo na bange même pas 2 minutes arda precise ka waundi harma itande dzima ikahuja pafanya contradiction yafanyiwa ni takfini wa imhuwa he gendarmerie de ajaka wonesa 2 heures après yambeka jusqu'à lor kwa tsujua wafuando go hindrini ne mzima hakaitanda juyu mzima hakabonsi abungara nzauri wonese ze tartibu neze makri za huwa wanadamu wanu yoka na juzi Junaidi même pas 2 minutes ya jua yoka wanu wafu bange na mvinyo yabeza yazidenonse armaze media ele wema na yatsu rongo wa hindri wakomori kwezi mwana hatu mwana shewatu Fahad haralo hito mrohitso ndo mrohitso tsinde jeshi yakane bunduki yaibulia ya mrema mrohitso ndi yamnike amri yende harimwa tere ya futu yamwambia yabalie pale reyeli kama halachagula kahubaliwa pale reyel hula hubaliwa gas lacrymogène matract puisque wala ngwendo wa surveiller sécurité ya wanadamu wala tiba hanuka ungabonkodo yeze pale reyel ngazibaliwa uzabarindi mnike ordre ya fumendo iyo mwengoni mweze nukwe kaula dimu rangundo wakatula la première heure ikaula dimwe sirikali wa wajitamke wafanye communique shawa je 3e jour na communique ka ukejadungana na mbano gwechoka uyonti to lokabots. Donc abongari lewa ukaya mipango ifanywa abantu waimru wendo yatwaliziwa namne ka ngari tuhumuo jusqu'à une preuve du contraire ngari tuhumuo ka est-ce que le vrai coupable ngehoma siwani ngaborcho amini yoka le vrai coupable ngejo mkinishia ka hataziwa iyo point d'interrogation ji interrogeo chenyu scenario irengwa mwanadamu ili yatualiziwa
yambaka ncho wambie uvumbue mru fulani hazila za hisa za wanidiwa harimwa zerezo sosio ni wala wanikiwazo wambekana mbeze mhabili ya uka zenongozi inu ya opposition ndio Buhari waim garituhumuo ukawa mrumraji upangiwa ili yabatse wanadamu piskwe yezi yasumana zali ngwajihundra okaya ngwa oharimwa o wakati wa mwiso wa hao hoka ntuone maana ntuone tafsiri ya ukale we mwanadamu wa ingudziwa imana watu mdenonsa hindi imana atu hafishe wa hindi shangwa una ze tartibu za hawa zipanga ukindani enge sisi ngaranza urambi wa kumori yauka unumkaba ya wajosi zendogozi sazi wa depase kwa tuhunda tartibu ya ufanya itondo tokaya na rende rapange senario rijerambe uka oimru fulani na mru fulani hauka na rejei dingoni eba jirikri munga wonsi juu emparishie sirkali yinu wabu anketi emparishia wadenose mru mwone za hundra jaza affaire classée mwone za hundra aimani affaire classée mwone za hundra dapale affaire classée engari jowa za asasina ngabi za jiro masiwani zitona maalama yokababulo anketi au basupsone wa mru kabatsenga nzima ze crime ineza fanyi wa matiju kazi japarobuli wa anketi ze crime financier za fanyi wa matiju kazi japarobuli wa anketi mwono ye trésor public itilo mndo mwono ze banki zondaru zitilo mndo mwono biro ya procureur iti ivunzi wa bahibwa dhahabu na mapesa mwono ye biro ya belu ivunzi wa barengo plus de 300 millions emparishia maalama yokawanruwanu wabuwa anketi rangu 2016 tarjir wondele wabanu kabatsenga mzima ya parota na dhali wambokaya banu ribu anketi shale hukom par hazard zinu zijiri wabulu anketi varete wa mndu emdundo enga mumti hauza habari hindri kwezi watukufu wa Komori na tafadhali ribuwe matso ndondondo relewe ukalinu sanda wake desipangi wao emwanada mwikao habiti shetenda shinu ngamkini shiau kakati montiju aburika hanzarambiye yemhuwa he mahakama Junaid emhu waziri wa he mahakama Jaya Hamad Ashamfi ye délégué à la défense Isfa Mohamed Bello chef d'état-major Isfa Jihadi ministre de l'intérieur Fakhreddin Mradabi rimwambia ni kanganyima responsable wa haina mwanadamu ujohuja ya tilo harumo mkaba wajo siunu harumwe mwanadamu mumpangao ya jeya mendabo rambie mwanadamu waja upangiwa ngopangiwa wa mwandabu ngonikiwa promise shaidunia inti ya hawo inti ya hanyu maudunga bajuja yezi nyindwa jina ikawo zenongozi lukazino baziwa ladhime kweli ngaitujuli hana owa Komori wajiweze kweli
engena mpange haina ndrabu, haina senario, shangiyo no mwisho wa hayo ze kweli zijobenuha. Engerika ujarishe meze rambiyo wa Komori ya ukamtishie emipango ya mbao ni baadhi ya wana wa Komori minhum Shamsuddin Tamu na Idris Musa wanzao warengele dhambilinu walirihe ye opposition kaondo waruma mwanajeshi woi yende ya uwe Fahadi izo ndrabo kabati opposant karka hanzari uwe mru aborijo uwe madhamana wa daula warenga ensi ya tumateka shahar mampira Fahadi harende hata leo yajo wajoka pula mru yende ya muwe uwa ya utabiho yaka utabia sawa nasi abule ukanga sina mru omuwa waunde mawaziri waunde ma procureur hokawa undo waliyo madhamana waheze krimu zinu engerika hanzari mwone seni yabo ili mwone le chungula ndrabo lipangi wao makati rulona uyanu yanzao litie mbahi ruho kangani shangari aminiyo kaya Mnyezi Mungu kajaparo dhulumu mwanadamu ichoka uyonsi jumwe haki yae ya uwa Fahadi ngujojulihana na singa rendao harumaza investigation garju juwa o mahale kao haisahabe ewa shaka ina ukiri panda insomeni bani kekar denonse ye assassin wakweli ya uwa mwananyasi Fahadi. Iyo nde madai garinjia harumwe madabili ikawe madabili shetimbinda shinu wisho dize ajali za jirisiwa rangu 2016 uhonda makatirulo na uyana leonga msano ni ya tarajamu mbabi haina mwanadamu rimonese irresponsabilite ya jumweza jiri harmaensi hata rihonde aba Asmani Azali harenge zinu 2016 riwono bajiri crime financier haukaya et trésor public itilomdo zemali zakayabo kartujua chapotea na chatupotea usiku trésor public ya tilomdo bahemdu yatia mdu wa hayo trésor public ndani Asmani Azali rangunda yabo karjaparo jua endo be yatie trésor public mndo etilomdo zabarindini rija harmaze banki zitilomdo wajao Samina atwana kabatsi mwanadamu ya Juliana ndongo jizo gazi hafilish edo manando edo mana de waziri wa mahakama ya kauladimu yende mbio ya juwe imana umro ula watilo hindi endo be ati omro edo mana wabilindo procureur de la République ya kauladimu yabuwe enquête ili réponde juma crime yafanyishia kajaparo ibuwa wararundo demu wa gendarmerie nationale wakati we yakabo Ramadhani procureur yaka Mohamed Abdou kwa japaro fanya hazi ya hao waunde madhamana waheze bank ne trésor ne bureau ya procureur zatilwa mndo zavunziwa
rija vajirika fala handani kafika u vaulwa polisi uparo Ali Rajab uo polisi uo ikia idhomana hahe ndiye waziri wa hizi habari za ndani yaka waziri wakati huo Mohamed Daud Kiki. Wabitiwa wandu mahakama nono kabajabitiwa wandu mahakama sisi wabitiwa wandu mahakama lesu ala hilo ngilo flu hato hondaba abu domane joka ungu joka ujibu lesu ala hilo de waziri wa hizi habari za ndani haukaya uo mroha za hahe nde yeulwaya eske wala wabitiwa mahakama wala ne makupable au tinde makupable et je lui répondais au procureur de la République iyo de gendarmerie wakafanya ze enquête ili wa denonce e makupable wala ekandao ekatsindao shamaudu e responsabilité iyo kangabo mahakama ya feribulwa ladima Mohamed Daud Kiki ya parwa nedoma na wa gendarmerie na procureur wa jeleze ilo suale kauli wabakia o wandu wao maudu waje wa reponde ija harima mise en résidence ya Ahmed Abdallah Mohamed Sambi mimi miujuzisa tabaha miujuzisa suala hili miujuzisa pourquoi le secrétaire général au ministère de l'Intérieur ndo yakausinya kirtasi hiyo wakati kao waka waziri wa hizi habari za ndani na Mohamed Daud Kiki emma na ministry yatu isinya hiri abunga bozatsa tsaya ministre haharaya ya mise en résidence inu puisque est logique ministre ya kauladimu ya isinye ministre kajesinya abunge la dimori juwe ngela dimori enquête pourquoi ministre ya refuse ya tusinya est-ce que onoka mise en résidence inu ika illégal kajaka hanza porter responsabilité yo waeju et qui a ordonné le secrétaire général ya signé puisque le ministre kajaharaya huisinya bure vakandrongo suwa hayuonu kaika illegal kajaka hanza ya andose ya responsabilité hiyo abunge la dimuo wandu watsafiti wajue ka pourquoi ministre ya hara na inika charge ya hahe emane secrétaire général ya kausinyendo inri iya ordone secrétaire général indo izo maudu ngela dimuo zihojiwa harumwa mahakama ye kweli ibenuhe ye responsable ya julaka e responsable mdu fulani riro hayabo domulo ya waho wananyasi bapale ayo Faiswali Salim Nasoro Mutu wawliliwa harimale behe wala kandani endo mana inunga yando sendo wandu waili hawara ezajiri kandani le 28 mars 2019 yedwamana wahe asasina ya jirio wananyasu wararu yedwamana yoparo isfe jihadi yedwamana yoparo isufu Mohamed Belu haukailo lodaho le chef d'état-major iho ndo hule biro hai kabati mrichoka uyonzi ya jo ordone vafanyiwa asasina kandani ikesfa jihadi tinde a donné ordre yepanga na ina délégué à la défense même le ministre de l'intérieur kajakana fuvu yabo haukai hokana ujua yatowe ordre
awe responsabilite hiyo ngaibakio ya isfe jihadi na Muhammad Isuf Mohamed Bedu ze ordro zila wananao waundo walo madhamana wa hum fo wafiswali na Muti na Salim Nasoro leo vanu gari dispatche waze responsabilite zino do mulwa ya Ahmed Agazo ikoni eya owandu wadisa ikoni ba de gendarmerie nationale gendarmerie nationale edhamana yawani ke ordre wasi heba yiwende wadisendo uo komanda Ramadhani woni akamu wa gendarmerie abweza jirikoni uo komanda Ramadhani na Lukmani Azali waundo wala dimware ponde harmashetu ndo yisho rija harmo mulwaya wa almarhum mwana nyasi bapale haulwaya ewandu waka present abondo osiku uo waka present uo isfe jihadi uo Fakhreddin Mradabi uo Takfini ministre de l'intérieur yakayo wakati uo yoparo kiki ya hakanda hakatunizi tiparoza babanu uko wakati uo kiki hakatunizi omulo wa bapale awe responsabilite ya omulo wa bapale ngai county yo mafuzini haisfe jihadi na Fakhreddin Mradabi wakati ka waka chef de renseignement généraux wakati huo na Takfini waundo walio madhamana wa humro la hicho wa hema na nyasi bapale waundo walio madhamana rija harmumu loya wa hema na hatu aimani ya hauli londahu hauli wa harme gendarmerie nationale iya kadhamana wondo uo komanda Ramadhani na Lukmani responsabilite hiyo yamba gereje hiyo komanda Ramadhani na Lukmani na ministre de l'intérieur Fakhreddin Mradabi ne chef d'état-major wa hao isfe jihadi waundo wala dimwa reponde harmo mulwa ya wahema na hatu aimani hoka waundo walo ma responsable ya ho mulwa wa aimani rija harima omulwa ya wajaza ejaza ya mrihopiro hahendo harima ze okate ya jali ya parihana uo Lukmani Azali hata Lukmani ne yarenga ze materiel za jaza rangu ordinateur telefoni saya za tuparo one hata rjero honda haba hayino kabati mbendu ya jaza ya oneha comment ça se fait que jaza haouloya Lukmani même pas quelques secondes à présent iyo irresponsabilité iyo ngio ya Lukmani na commandant de la gendarmerie Ramadhani yatsubu enquête yaka ouvert wandu wajua el jaza hafu sababu hinri garanzauri différencier wandu wone qui est responsable de telle chose, qui n'est pas responsable de telle chose. Rijal Male Kafala Jiri Medina. Le Kafala Jiri Medina, pour moi, le premier responsable, yo paro Salim Harf. Pourquoi? Wone ya heya,
harma media ya denonce ya accuse Dr. Salami ya kuka Dr. Salami hakana armani kawandu. Même pas un mois après, vajama fanya contradiction. Ya fanyi wani Dr. Suni Haji ya baka ule mpango wanrabo zendrongo Salim Hafia Zamba. Abwe responsable wa heza jiri. Medina yeparo Salim Hafi awende ya distribuye ze arme hizo. Yeye mnikazo ndo. Ezi pangi wani ndo. Abo wende Vladimo ya jia reponde. Kwezi. Mwone za jiri mbeli juzi. Mbeli. Wanadamu warema bunduki. Zenyumba zimenyewa. Witi ufanyishia. Wanadamu watilwa mo prison. Watata hatu wa violewa. Wanasha hatu. Irresponsable wa azinano. Irresponsable wa heze nuko za jiri mbeli. Yuparo iswe jihadi. Yuparo belu. Yuparo fakridini mradadi. Waunde madhomana wahe ajali ya jirisi wa harmo mjombeni. Haina mzima na ketiari ya porte chapeau. Sina ujua. Ikekar dispache. Ze krimu zinu zafanyu. Haina mwanadamu banu ya asime responsabilite ya hahe. Asasina ngabi za jiri. Ngabo ya hafodasha. Ngabo wa hafa. Vajuyu. Wanadamu wenji wa Parisi wa wafariki. Vatuparo bulo anketi. Vatuparo fanyiwa mbando kuchoka uyonsi. Yokaya wanruwa juwe. Wanu wafuje. Ya wa uwando. Edwa mana jiyo ngariri haondo. Ngariri hao commandant de la gendarmerie Ramadouani. Ngariri hao procureur de la République. Rangu Mohamed Abdou Ujajunaidi. Waundo walo ma responsable wa hizi asasina za jiri jusqu'à lors za tuparo denoncewa ratuparo jua realite. Eni mru na vae enguwe ya msfahiki. Karna ujua. Ribandaye. Na bunga rijua ukaze krim za fanyishiha. Ngizo partager. Eni mndu jo reponde harme krim ikao imstahiki. Harima ze domana zahe. Leo krimu zinji za jiri. Zijirisiwa ni Lukmani. Ikanga bo krimineli wa handani. Uo Lukmani na Belu. Na kumanda Ramadhani. Neshefu wa hawa isfe jihadi. Abu Kartsuvu mbuwa. Ukaizo pia ngazi patrone wao. Ngazi wardone wao ni azali. Ukare dorejei. Osikufe swali wonloya. Le 28 mars 2019. Azali il était en contact na Kandaani. Wakati mfeshwali ya njia. Na Azali ha telefone. Ilio ya tower akatower do i execitewa. Tiparo denonce. Ye jeshi ya uwa feshwali. Uwa zanatani mgazija. Mtuvumbu wa homjini. Na tiparo mdenonce vanu. Pisko mbrie vumbu wa mji. Si wa kumoringa rele wao na inga rtikuamba ka ule mji. No, wano mji ile pour rien. De mwana adamu wae. Ye mji hatungio ma innocent. Nendo ambaka mji fulani. Ngatukuta bayi wao mji fulani ndo wauwa. No, tindo mji mwana adamu fulani. She mwana adamu uo ya zingare armo. Ye zanatani mgazija. Uo nde yao wa faiswali. No hataziwa.
ze promesi yanikiwa hakautsa yareje ngazija ye famia hende yoneha ntujua actuel makareje ukakajarejei doku zitendo jazinu garanzao risane wanadamu wanu karino jo wasiri nerendo taharma wizani ze krimu za jiri pia bahiye responsable rangu 2016 hato jonda leo o wizano winji ubakia Isfe Jihadi, Fakriddin Mradabi, Belu Lukmani na Komanda Ramadhani owandu wao pia wapartisipe armazi asasina za jiri bontiju yondo manaka leo tirenge decision ka non o wakati uja wa denoso wanadamu wanu eni mzima rimambie ye responsabilite ka ungu ya ndose harmaze krimu o wandu wanu wafanya tione sarangu do mandoni samba kikimaudu ngari mlindao ujojar gebidi ya reponde ezahunda emro haziwahe alirajabu gela dimo ya reponde pourquoi ya hara yosinya ya ordonnance de mise en résidence ya Ahmed Abdallah Mohamed Sambi qui a ordonné son secrétaire général de signer puisqu'on gamjue mbabiyo ukanga bondrongo puisque c'est le ministre qui devrait signer pourquoi il a refusé de signer? Est-ce que a trouvé que c'était illégal? Il est muni de répondre. Et qui a ordonné son secrétaire de signer? Ils ont muni de répondre. C'est une question comme biologique, moi, mais je ni pose. Non, mais pourquoi? Pourquoi? Abuzi krimuzinu zikajazenjeze zishangiriwa zipatrone wanijaya Hamada Shafi, le ministre de la justice. Zekrimuzinu pia yende mzibayo ndaina una Jamali Laili ya kaya waundu wandu wabaya zekrimuzinu wazikosioneo zitiparo julwa mba habari choka vyonzi. Donc leweni mrungu jobiniwa o wizani o wahahe ele weza jirimbeni emma na batu paro bulo anketi hili mana batu paro bulo anketi hili zonti pia zikamuflewa elewe responsabilite wa citoyenneté économique ezifungo zarema Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, zarema Mohamed Ali Swali, zarema ministre Sidi, edwa manado, edwa manager Hamada Shafi, ministre de la justice, edwa mana procureur Junaidi na juge Omar wawo wararu do wali yomadwa mana wahe procès ya citoyenneté économique ezifungwe kao zifungwa Sambi na Mamadou na Sidi puisque wando wa complote zenongo zonti pia Hamada Shafi a ordonné ye cour de sûreté y juge Sambi na Mamadou na Sidi. Or ce n'était pas illégal, c'était pas légal. Il a signé cour ya ladhimu ikeka hukumu Sambi mitim droit shangari tunduri uzisa il a fait civique ya ladhimu hukumu la ne mahakama wao keja ladhimu ike cour de sûreté ndia ka hukumu Sambi. No Hamada Shafi azikubali en tant que ministre de la justice, procureur de la République azikubali, juge Omar Haja atowe barnama jianikiwa
sambia perpetuité mwada liswali 20 ans sidi tijibala mahamingabi basi iyo jaya madasha fungu porter responsabilité yotsena harmwe mahakama ya wanu Dr. Salami donc abu mimi tikaanzani wone sokaya emadwamana wa heze crime zajirisio wontiju hatu pisku ngabo izitwada honda wanu yonde kweli hokaze ze crime zinji wondo wazifanya uwe isfe jihadi uo Fakhreddin Mradadi uo Komanda Ramadhani uo Lukmani uo Mohamed Abdou ancien procureur uo Junaidi uo Jaya Hamada Shamfi. Wao, ce sont les grosses têtes où ces crimes ont fanyishi hapo tijou. C'est une réalité iliyo claire. Certes, ya serikali ni mrulo harma serikali ya Asma Nazari. Moralement guandose. Puisque katu kubali, la simple chose, c'est de démissionner. Shayuketi sawa, ne mwanadamu ikawa hadoneze ordre, ne ma exécutant. Namnabie, comment ça se fait que Léo, ngabo wandu wajojua wafanye itendwa, cha asasina harmalibehe wala kandani, mahala uliye bira chef de tamashor. Batina et décision Yaïs Djihad, vatine décision Yaïs Mohamed Belou, chargé de la défense. Et où on genda? Kwa wujumondu wa ili wazala sumani. Wazala sumani na wende ya wambia. Hotsini mabu kabati mndu ya jojuambeka mjoni fanye tendo harmalibehe wanao mwe chef de tamajor. Person. Eliza kufanyiwa kandani zila zifanyiwa nisfe jihadi na Belu wakauzirengea harumaze ordre wanikiwa ni azala sumani. Leweni mndu na vae kandu ya hahe. Kabatu jovan kandu ya mndu. Ramba ngaranzao état de droit ngardu détaillé. Ngardu assume, ngardu dénonce. Haina mndu rimnikeze responsabilité zahe. Mndu kahukumulwa hadhamili tsola hahe. Eni yarenda na hii ladi majijue. Fakhreddin Mradadi, il est le premier responsable. Daina Komanda Ramadhani, Isfe Jihadi, Belu, Lukmani, na Jaya Hamada Shamfi, na Takfini. Ce sont les gros bonnets. Namnambiye. Osiku, pale ya kaurelo hitwa Fakhreddin Mradadi lete présent dans Isfe Jihadi na Takfini. Pale rolo hitwa wakaure jengazi jabo masihu. Pale hesa holoya. Il y a ministre de l'Intérieur à l'époque où il était à Tunisie. Oikiki. Awe responsabilité hiyo lazima. Yo ya Isfe Jihadi na Takfini na Fakhreddin Mradadi. Leweza kiki lizidispatche. Esa Fakhreddin Mradadi gizo apari. Haina mundu kujo reponde hezai. Esa jirimbeni Fakhreddin Mradadi, ministre de l'Intérieur na Isfe Jihadi na Belu. Le commandant de la gendarmerie. Esa jirisiwa Aymani, la même chose. La même chose. Il y a qu'un commandant de la gendarmerie Ramadhani. Il y a Aymani haulili wa gendarmerie. Qui était le ministre de l'Intérieur? Fakhreddin Mradadi. Non.
vanunarike marealist owandu wanu riwa denonse hamzima ena mndu rimkazele kange la hahi yaje ajibuka ele kanga linuboramba lola haho rambiye yende na mnasa ngozinu zijiriyo na kanza nrenge wakati unu ni wanasaka no ze kriminalite za ajiri swa komori fulani jusqu'à l'or eza ajiri leo zinu za fahadi ezo manando zamani sfediadi puisque yo tine polisi olati polisi tinde afuma la jeshi na hilo ngilo haruma ze ordro ze isfe jihadi abona tafadhali mimi tifanya nrenge wakati unu ili hawamba ama façon ne logique yauka chacun va payer sa dette sina ujua na beleo garanzao état de droit ye état de droit yinu ngela dimweke équitable owandu wanu watsipia haina mzima vanu yambiwa zedo amane kaundo ya renga de A à Z tsandisa rangu haruma kiki en 2016 domu loya wahe mrohazi wahe polisi alirajabu mhono kikinge la dimo ya reponde haruma ikaiyo jumwe mahakama yafanyishia iyo ngio haruma responsabilite yahe tiwone sokaya nde mise en résidence ya Ahmed Abdallah Mohamed Sambi kikinge la dimo maudu ya jera mbie pourquoi ya hara yo signe ya mise en résidence ya Sambi et pour quelle raison et qui a ordonné et secrétaire général ya signé puisque Kaitibure soit kiki haundukaya c'était illégal ya mise en résidence ila kachaka hanza ya assume responsabilité hiyo Yokayende ya mette Sambi en résidence surveillée, rijoué, et il a donné ordre au secrétaire général Yesmiendo. Izo zombili, zikalanti za kiki ladi mangu jo reponde. Omulo waba pale, awafe swali, na mutuna Salim Nasoro, ukalanti za isfe jihadi, na isfe Mohamed Belou, le chef de renseignement généraux Fakrim Radabi à l'époque. Haukale Djoumali, la ministre de l'Intérieur, qui kajajo juo ordonné et assassiné les fanyi wakandani. Wala kwa assassiné wane police, wa assassiné wane armée. Abo yonge bakiyo, harimwa isfe jihadi na Belu, wondo watowe ordre. Wanikiwe ordre ni azali wawaka wa execute. Ila tinetere ya kiki ila. D'autant plus que wakati huo batizi denonse banu. Wakati ba pale ulwaya kiki haundi ya Tunisie. Ayi feswali ulwaya kiki haundi ya Tunisie. Zinuzada pale la même chose. Et akayabo zinuzaba pale nizo kiki ya Tunisi. Che ya karma ya assassina ya assiste ufa kredini mradabi. Uesfe jihadi watakfini. Waonde zito ziraru. Dhamana wa homu ulwaya waba pale.
waonde zito ziraru wakamata mana haruma zenongo hizo lewe je imani wo Fakhreddin Mdadabi wo komanda Ramadhani na procureur. Donc leo de manna renga wakati unu ili ni dispatch ze responsabilité wanadamu wana ikao haina mzima bana harengedo amana haruma ze crime za fanyishia hontiju rangu 2016 uhonda emakatirulo na wana reze crime humain neze crime financier ikao zipatronewa pia ne arbitre central Asuma Nazari inge kwesi ngamu assume izo na hamba ba na minga mino hakikifu ya ukaziona hamba iyo nde haki haina mdule ongari mbimi yao lekange la hahe tina ujua uwandu wanuri toka tili wadzihe na mna no haina mndungu ambiwe zahe yafanya ukati monesani kaze krimu kuza jiri wanti juu bahedo amana yu parishfe jihadi Fakhreddin Mdadabi Yusuf Mohamed Beru komanda Ramadhani procureur Mohamed Abdou Lukman Asadi waunde zitwa daho waheze krimu za jiri wanti juu abo inu ya Aimani gabo ya Fahad gabo ya Jaza gabo ya Fanisha Mbeni gabo ya Bapale gabo ya Feswali na Mutwi na Salim Nasoro uwandu wao pia ngwaro wao ze responsabilite hizo zonti pia kwa na ujua wambetindao jena mnakoleo kiki ngari mlindao ya jiajibu emma eya wemro hazi wa heolando Ali Rajabu owandu wa sipsone wawala wabe kwa mahakama wala ne mavre coupable maudu kikingu jozisi wale swala hilo en tant que ministre de l'Intérieur kikingu jozisi wa emma na watu sinya ya certificat de mise en résidence ya Ahmed Abdallah Mohamed Sambi Henry en tant que ministre ya signé wale secrétaire général wa aho ya ordonné secrétaire général ya signé ndo izo zimbakia ngela dimo ya zireponde puisque ngamjiuziso pourquoi yatu sinya mise en résidence ya Ahmed Abdallah Mohamed Sambi abunga bonrongo abundo bahame mahakama ila dimo afanye hazi wajua kama ne ministre yatu sinyendri yakausinya wane secrétaire ya ordonné secrétaire ya sinyendo donc mimi iyo demande kao j'ai pris la décision leo yinu ni détailler ze krimu zinu puisque ze krimu zinu kazituone siwa enamna zaladimu zione siwa ni mru nanikiwa ezahahe puisque mjoke za jiri mbeni juzi ye responsable wo wane Isfe Jihadi Fakhreddin Mdadabi Yusuf Mohamed Beru ne commandant de la gendarmerie wa ndo madhama na waheze masakre za jirisi wa mbeni juzi edo amana wahe masakre ya rendo emwana nyasi Aimani uo komanda Ramadhani ne waziri wahe mahakama Jamada Shanfi na procureuri na Lukumani ezaba pale uo Fakhreddin Mdadabi Yusuf Mohamed Beru chargé de la défense Isfe Jihadi Takfini. Donc wabukarindo fanye sintesi ezitwadaho des intibe
wabasuwe komori bahewa handa wesfe jihadi wabili isufuma medbelu wararu Fakhreddin Mradabi komanda Ramadhani Takfini Lukmani Jaya Hamada Shamfi procureur Mohamed Abdou na procureur Junaidi wando wenyi ezitendwa zidiro za jiri montiju rangu feswali uja bapale uja aimani uja jaza uje za jiri siwa mbeni uje za fahadi nono uwandu wao waunde zitwa daho swafi waunde zitwa daho yenge ngarjo hendanozia rikane mada mbili zino vanu de mada yaho mshilika usahazi ye sinema yafanyiwa leo mahakama ya he soi-disant suspect ya wa Fahadi shangari jua ukaila scenario ipangi wao ne yezi shange mkinishi yao kaya wa Fahadi kati wanti juu actuellement shangari ndao harumaza investigation raka anzari shemeze zendrabo zanikiwa banvi bana Idris Musa na Shamsuddin Tamu ya ukaya unumpango wa pango na opposition ili reonishio wa Komori liwambieze kweli kazi nundongo zandabo uo mpango kangwa tapalao watsahau bahanu wabire che opposition si wadwa jobe hamndu endea uwe ranya ya ka support equipe nationale yahe kanga sinandu wa warjo wa shatinde maranya donc ndo mwenje na kanzani wonese niliditse na rimwambieni pourquoi ya zihwauze suraya ili muoneze taratibu ikaunga zipangi wao ne yezi ili wanze wa soupçonner wandu ili watie wandu harma ajali ma innocent shangwanza wafanya atupri warenge wanadamu ili warende makupablo ya homfo wa Fahadi shaumfo wa Fahadi ye responsable ou esfe jihadi au cas c'est le chef de l'état-major ou Lukman Azali ou commandant Takfini ou délégué à la défense doit la dis-moi répondre qui a donné l'ordre les jeshi linende au stade wabaliye arme et qui a donné l'ordre yoka mwana jeshi wala yatire endo wondo wandu walo ma responsable harmon fo wa Aimani wa Fahadi donc izo dizora kanzari zionese banu ridiri jahar mupande wabili rakawone sa zedwamana za heze crime madwamana wonyizo wazifanya bontiju tikaanzani fanye détail riwonese qui est responsable de tel crime et qui n'est pas responsable beko serikali ya azali yonti pia ngwandoseo moralement certains ngwandoseo ze responsabilités zinu moralement pourquoi namba moralement et kakwa twanza wandose wajo démissionner shahar maze exécution ze acte izo kazitiza hao ngwazishangiri yao abo ngoma responsable chakwa tine responsabilité sawa ne isfe jihadi sawa ne abelu sawa ne ya Lukmani non ngoma responsable chez responsabilité au keti sawa no wandu wao donc yonde andiyari antiba mnezema des zombili abo garkaza banu na ubushuriana mtsana mwema ndojua rende harma ojumani Mwenyezi Mungu aribe usiku wema wa heri kama Mwenyezi Mungu abenze. Assalamu alaikum.